Tukuylla masiyukuna imashinallata kanajupankichik tukuykunallata alima kashpaka alipachami kapankichik runa llaktakunamanta rikushpa kari kikinkunata yanapaq kay rikuchik antawashapi Rafael Pérez Ranrango kapani kari kay pachapi ña kutin tuparishpa najupanchik Morocho llaktamanta masiguta ima shutiyuq kapanki masiku Alicia Moscaca pay. Pagui Mashigo, ñuka shutimi kapan Fray David Cabascango, Morocho llaktamantami kapani. Ari ñukanchik llushikami kapanchik kay hace 23 años nacho kay Ecuador manda Colombiama, vida masca. Trabajangapa, chaymi Colombia llaktama chayaparkanchik, trabajaykallanaparkanchik. Discriminación cierto mi kapan, tukuy lado pillata kapan tiapanyari, kay llaktapipis tiarkami discriminación. Primaria te estudiaba pillata, indio, nishpa ima, indio goloso, ima nishpa ima molesta kawari en escuela conap. Y shinallata, caro llakta korapipis, llata indígena o indio nishpa, pero conambi mi ña shaguta más, ña tandanahushpa. Hace 25 años tandanahushpa, yanapashpa apa nahushpa yarinche shumashigukona. Chay discriminación mi tiaparían Ecuador matigaychi nishpa, ecuatoriano nishpa, migración pastimandapes, policía conapes, ejército conapes, mercancía barripipas nandami discriminacaria, y más pateca y más trabajangapas amunguich, colombiapi, kashna molestangapas amunguich nishpa. Chay mandami kay tandanahopas, kay organización OMPI, Organización Nacional de Pueblos Quichuas de Colombia, de otavaleños. China Tandanahushpa reconocer IPAN ante de autoridades de Colombia, Nacho, Shaikonape, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y China Derechos Humanos Conapipe, China Tandanahui Conapipe, China Tandanahushpa, China Shago, Rexeripan Chica y Colombia Penacho, China Nanda molestape, Wambra Conapi, Gerja Conapi molestan, Tukuilava manda molesta y Tupupascanchi, Chaibada Kai Tandanahui Conapi. Tandanahushpa kaypi líder kona kay José Villagrán kaypi compañero José Cabascango kona shina tandanahushpa ñukanchipis runami kapanchik ñukanchipis ali trabajapa mishamushkanchik shina imagutapi malta kana shina pashkanchichu ñukanchipa kawsayka kashnami kapan runami kapanchik kay indígenas pueblos quichuas que ñukanchika antes de civilización occidental mandami kaypi kawsanahunchik resistencia mi paranahupanchik kay shina resistencia kashna discriminación nipi chasnakunata historia kunata parlakpi ashago intendishpa ña ñukanchiktapish chaskin ña nana alita shinakpi ña como por ejemplo nishpa venezolano kuna nanda llukshin pero malnalita shina yakti ñukanchik quichuakunaqa ñakuti trabajashpa shina ashagumanta kallarishpa kunanqari ña charinqa wawakuna ima ña estudian ña shina tukuypi discriminación tiyaytaqa tiapashka mashigo pero shinallata ñukanchikpish ñakuti yachana kanchik sistema política de runapata runa shungu kashpaka defenderito shapanchik imata kan runa shungu yachana kanchik principio historia ñukanchikpa imashami punda antes de Cristóbal Colón gona kawsashkan ñukanchik tayta mamakuna yakuti después imashami tukuchimushka kunapish kan ñukanchikta de una vez tukuchimushka kan ñavipi shungupi rupapi shimitapish tukuchimunqapa munan y shinapipish ñukanchik ña yachashpaka ashagota yachashpaka ña chaykunata kana tukuchishpa chari alkanchima maypi kashpapish shinji Jarilla, somos indígenas de pueblos originarios de aquí de la América. Chaykapan palabra, chaytaka maypipi respeta pangami y investigación. Chayokuna. Kay Colombia llaqtakupika imagutata llankashpa katipankichik. Colombia llaktapika comerciota. Shina rupao kunata hatupanchi, artesanía kunata wakinkunaka hatupan, shina hatushpa puripanchi campope o pueblope o shina municipio kunapima almacén kunata churashpa o ambulante shina trabajashpa puripanchi mashigo. Tawka mashigukuna shina kay llankaykunataka katichishpa kawsapankichik nacho. Ari tukuy pachami kay mandarishpaka siempre trabajapan shina comercio pastegopish. Ari. Kuchukankapa mashigu kunan viñe kuitza wambrakunama ñukanchik runakunapa kawsayta shinchiyachishpa katinamanta nishpaka ima yuyaykuna karapankima ashtawanpas ña inti raymipish ña chayamujupan
chay hawanishpaka. Kay hipa viñay kuytsakunaman wambrakunamanqa imatata nipash ñukanchik tayta mamakunallata mari inculcana kapanchik wawakunaman historiata parlashpa antes de 523 años, antes de 11 de octubre, Nacho. De 11 de octubre de isla de San Salvador mashamushpaka Nacho. Ñukanchitaka primero ka engañan, katipaka oro tarikushpaka nanda wanchikati. China historia okonata parlash. Ushashpakare ñukanchipa muskuykari kasha marikapa. Chino kunaka Nacho kay Sudamérica, Centroamérica, Europa, maymanpi rin. Chino kunaka nunca na estudianga chay estudio occidental tak paykunapa estudiashka kan paykunapa pacha chay asiático colegio, asiático universidad kunata churan. Na ñukanchik na estudianga chay occidental ta kaypika occidental tallata estudianjanchik nachu leyinajanchik escribinajanchik chino kunaka na chaykanqa. Paykunaka chino kunaka charin mari cultura propio puro chayta charin. Chay chashnawakuna hipa punllakunama ñukanchik chayta muskuna kapanchik. Ñukanchik charana kanchik shina escuelakunata ñukanchik quichuas indígena originario pa purota. Chay ñukapa muskuykanchik shinawakunata ama sakishunchik quichuata parlanata kay cultura inti raymipash na kanllu kay 523 años hace chaylla kanakapanchu kayka shamuhupanmi ari 3000 o 5000 años de historia shina shamuhupan ari costumbres ali costumbre kapan chaykunapish na maluchu kapa shinallata alita shinashpa kawsapashunchik quichuata ama chingachipashunchik ni vestimentapipi runata churajupashunchik maypi kashpapi runata para ishkay idiomapata yachayka manchani importante kan mayman viajashpapish imakuta dependerengapish pakallawan parlangapapish nanda dependeren ñukanchik shimikupi ña kuti español talla o chay shutalla yachashpa importante kan pero shinallata ñukanchikpa raíces ancestrales taka ama hichupashunchichu y viñachipashunchik ashtawan karushpakara investigapashunchik chayllami kapan y orgulloso puripashunchik como runaka runash. Yupaychani mashi Freddy Kawaskango kuti shukta punllawkunapipash rimarishpa katishpa ali kapanchima. Ariosulpagui mashigo kaykunama kumbamushkamanta y ashtawapash pakaray shinallata parlanapashunari mashigo. Ari chayshinami rimashpa kapashkanchik mashi Freddy Kawaskangowan kiki mashigukuna ñukanchikpa paktakashkamanta yupaychapanchik kay rikuchanta washapi Rafael Pérez Angrango kapani ari runa llaktakunapa kawsaykunamanta riksichik.